piniani kami pini nang tumla press meet akorte atau kata kadoi kata ni nang sama kado kajuri masih pini tundak press meet kita nang kok lam ke bangke ahok pen bangil tu metang karbi pithe plang rap pen itu metang arun barim hai hui pen cheng nok pen tum pin leng support tan ba hai cha ko itu hal sebut itu ang thun kan bang bang nonan itu hong hariame keseng sudi ni rap mingkan po aku dok masuk ceng senggat pet non itu panang deng senang ni lo itu cuci dalam tang langkung habis lo budi cakap aku lo itu tong kacing mana doktor kuliah makan cipi itu member alang li itu pan hong hari doan Kristen kan baik deh doan akan bisa kami para hendang nahang kan langsung putar kan itu pan cici citan yaitu tak hong hari itu mana aron barim dia tetap kalkulasi itu tuh masih siap dia hasil itu kan yang panglum masih alang li alam cak tipilo je itu ani si arbung panglum peten lak nia munit di panglum ni masih halaso arbung si panglum mahun bangkel itu Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma fansi hanggi masih halaso bangkel itu metang pindeng sumpot penceng lok aron barim diklaim kartu kapuju abang doan stame itu metang pindeng sumpot penceng lok ada dak bongsu stame itu ada horme pujir sil itu ada cetong gunai po alam masih hal ada non arkoi tarik nak kaya bang itu ada cetong lampu masih di full 6 mile playground mana stadium malong si ada 6 mile stadium malong si ada cetong lampu masih hal ada cetong hor bang itu metang pindeng sumpot muat itu lah sapi mars tame karjang tame sarmars tame Risomars tame metang pindeng sumpot pensial singtang jir pensial ada itu armung cijeng long dudu nai ba armung citong long dudu nai lapen aron barim mane karkli hojo dat kali lain itu besar kidar ki op pinpo mar pen cenglok karbiri cho pen cenglok habe lapen rongasar rupasar tame metang siapa poho pensi cingtang jir si hal dak itu citong nun ni lapen hal dak citong nun ba dalang umta horme pen horme kip abong cipot pen hal dak arnam pujir ni jil pan si hal dak itu kacing hone doktor juga melakukan itu kan langsung pin kado masih hal suateng si itu hal dak non tarik net cap hal dak cing citong nam nampo lasia ahok pen bang itu lah hello je pisi itu meladak hong dia me isiwet ki donang pogi mak ulam magalang li cini lo je itu hong dia benta penang an kecikak tu kong lo lada ason adhoram kirim tum kong lo lasi hal haya tum stame isiwet ki dunia fansi tum cibori ponang populo lasi no pudam lo pute Kristen tum stame amitang tum Baptist do Church of God do Presbyterian do Catholic do non stame hal tu togi ke Kristen Jula so tak si itung ta itu karbi itung ta hong hari itung same topik non pudam lu pote aron kimita ho bokti tom ta ho lapene charles ke du ulang nasional itu sonpit sok baru lah itung hong hari pen Chicago tu nasi isiwet gitu ya fansial ada itu kecil tolongnya fansi hong hari puji tolongnya fansi itu kena lah tarik net kewan ni bangkai tak armung cije armung tong nampo so halasu si itu Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma alang lihat heng sil tung ke cepak langpo lah si haladak hong hari pu recognize restart nampo recognize nampo implement nampo pulut itu penela usama non ke porihu sobar tu stame non Hindu ba religion along pulut Hindu puji tong lu haladak regional long putil tunta hong hari puji tolong ya barsai long nun pun se ning che thedam la sila suarni bangke
kiri pon yang angring tu asih lasor ni bang itu Karbiang Long dan dulu is Karbiang Long west Karbiang Long stame aru Karbiang Long penang tan gitu kan itu stame alang litum tala sawar sai kilong ye phan kadu eta nang itong dompet ye phasi nili hin benta ini hongaria me pen stame nili kachoning di pon adulo masih pini ilitum ladak pres mita long gedo nang kok ilitum Karbi emetang pindeng sumpot ko son si cirai kom nyuma ilitum kuson lo kar pojo kuson si cirai kom nyuma ilitum kuson si la besar kita stame ilitum kuson si cirai kom thegima pula hai pu taksi ilitum ladak aso me pibang ke pipon nasi kadu kita nang cilap dun pedia phansi barang itong dun pedia phansi la soni bangke nilihin pen stame ba hong hariam me central committee hoi pen stame nili kachoni dipon bangadu atau kanu gido kar bitun stame la soni bangke na chitong dun pet pen RD ki pi dunia phansi nilihin pen bang choning rilo aprangsi nili nang ditum perangke bitung atum han kardom karbi hong hari solo mai hin pen kardom sipar jirilo lapen ki Karbi Anglong East West kido Karbi lapen Karbi Anglong pen angtan kido Karbi atum han stami nili Karbi hong hari solo mai tiri pia hin pen kardom sipar jirilo kardom lasi pinie bangke nangli tumhan nangke hang nangkok abangke laloje non niphai arkoi tarik narke barni dipu 6 miles puthi pithi akla malong isi aron barim ar mucing rumah mai rat pia mai pidoji lasi halasu amelong ilitum Karbiang Long East West Karbiang Long lapen Karbiang Long angtan kido Karbiang Long akarbi karkiga pheju atum anstami kasu ame pialong nang chitongon pupusi nilinang litum kadu gawi phanstami chuni rilo lapen gi labangsu ame long nang kidun litum Karbi ricu penjinglok seraban seralep alian ka oratum anstami lasurni bangke la bong krok ciwanang po lapen ki lulonda ciwanang po ang pen litum sa pimaratum pustami imithang address du ilitum bangke sa pimaratum bangke address bangke pisapi apekok ang pen choy kelok na pen ki pinia ki ajaya kelok pen pankok kelok lalo lasi lapen aro sarmara tumbang do thulang sarmara tumbang ke seleng akilok lalo lapen choy bang choy ang lapen poho bang ta aki lalo lapen ke risomara tumbang do thulang risomara tumbang kaching thang nang bang ke seleng akilok lapen choy bang ke aki ang pen poho bang akilok lapen ukurjang bang atumbang ching thang thunang lang labang ke kurjang tumbang ke piko akilok lapen choy ki pinia ki lapen ban ko kelok la anu lasi la hoya pindeng nang ching thang jir ben si rang sonte ili tumbang ke dak chelang mi sen ko lapen isialam nili pachini gang tunga bangge la hiloje mane laso pindeng du pepi kustami kidul kavetum anstami laso miti amelong ke nang chitong dun nang kupusi nili intention ni pondo lasi halaso ame kupia posi kibipon nangkok ma labangke ilitum kado istami kacinia tumta dolo lapencinia tumta dolo lasi nili dak kipu aji bangke nili tumaphan ilitum kacing honna Karbiang Long CM arboretum long meeting nang phalo masi hadak bang alang libang nang loje mane ilitum Karbi aron barim kartiga pheju atuma an bangke siwet donang po angkling siwet donang po angkling siwet dulu pulonte ili tumbangke eja kong da thimuchot po lasi ili tumbangke armu laso armu cipangrum armu phanang po hala dak bangke chief minister phanang hang ki po lasi la chief minister phan nang ki hang pia bangke ili tum armu chipeklang nang po armu chipeklang ten ili tum phan bangke state government along isi indigenous faith and culture protection bulasua department do basilaso department along ilitum adhorom keiso tumpan adhorom lapen jutang lasu
kelang cari atum lo la si la su along ili tu mahin pen ta isia fan na parilis je pan isia fan ka chu hangi pan si nili tu mangge la su armu along ba armu pi ka chingrum ho bangge nili tu hin pen ta isi pini plison la son pidun po la lo la si la su atang kayong silang release lo pulonte ili tum kaching honai kar biang long cm ili tum han hala su hunang pulo bane ha is na thu bangke long le nang pekpo suri hini achiri nang pekpo kisi la penke la pu ves na thu bangke suri si along le nang pekpo kusi kipu la si la solong le ke pek alam bangke la loje ili tuman allotment nang pipo ang par ke hala daga bangke ili tum office hadak kim nang po ane me meeting pinidu pustami hala dak si dolong po la pen ha solong ang le bangke hadak bang ili tum karki ka pheju polonte ili tum bangke kenaya sondu ne chujun ta ho pengarki hajar long stami ili tum ki ege som nai asondu ili tum kenangi lorop ta ho pini tara ta ho do ulo asona mong la sila hui tami hala solong li ili tum hanang pilu polonte solong le long bangki ili tum chu enang po chu som nang po none prange inglong arlok pustami non bangke la hui hormu ke long ni pan po maniki sungu la sila su sungu joy ni ben si ili tum bangke hala su along li nang pe lu polonte solong li bang along si ili tum bangke chu chu som nang po la sila dak pen si murong pini la hui hormu long de lu polonte hadak kan sami ili tum pitulo la son la si churo lo ili tum karbiang long nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta